Speaking of pasabog, mga idol, Mariano Marcos State University President Dr. Virgilio Julius Manzano Jr. nagsaritan pakasaknan kaneto'y naawat da bomb threat idi malem kalman. Hanlang gayam nga nam na minsan, saan lang gayam nga nam na mindwa, hanlang nam na mitlon, no dikat namin lima. Anak kaawat da. Iti daytoy nga klase bomb threat. Ken adati buklenda. So denggen nyo iti daytoy a report ni mo toy biyang maripod Mariano Marcos State University. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kinumpirmara ni Dr. Virgilio Julius Manzano Jr. ang nakaawat na ti bomb threat. Iti kalman, babayan iti naisad nga email kadag iti nagdudumang opisina iti universidad. Kuna ti presidente, aday ito yan ti panglima agundaway ang nakaawat na iti kasoy ang pangbutbuteng kadakwada. Embatad na, nga ado ti na kompromiso nga obra ken klase. Gapo iti daytoy ang pangbutbuteng kadakwada. Mainaig iti daytoy kat segon ti presidente amang bukel na ti kabukbukudan da ang cybersecurity group. Amang sagat kadag iti emails ama ipatulog kadakwada ken ipalpas dati Twin Gate amang basa ti RFIDs. To answer the question, yes, adda na receive digiti several units like student councils, colleges, bomb threat today. Ito yan ket maikalima nga bomb threat. Adda bomb threat idi jay CHS mighty buong PNP and armed personnel. Ket pag may tikwana, awan met ti nasaktan kinawan ti bomb na talaga. Ngayon adda si Marno nga bomb threat. During that time, naggapuan ti message. Nasapsapan mi nga medyo nalock-in. So with the help of a internet provider, at dadua nga na-trace da out of 2,000 possible nga suspects, they trim down dati 2. Ngayon, based ka dati surat ti PNP, in-identify dati 2. Ngayon, ada surat dati to nga it's not conclusive. There is no enough evidence. Kinasarita mi digiti duang concerned nga student kin may isang faculty i-deny the met. So ngayon, tiko na ti PNPD, they will subject it to lie detector test. Awan pa iti na awat mi nga update to the judge. So hami nga baling nga irwar tinagan, ken hami nga baling nga sampaan ti criminal liability or something. So awan ti marami dam ni kadijay. Digito si Marno nga bomb threat, di may kaalo, it's just a drill. Ito may kapat di intrams, di unigames, CTE. So awan met ti nahidada. Ulit. Ito may kalima tatta. We assume nga paman dito yan. Dito hopefully awan ti talaga nga bomb. Empty bottom line here is pagayaman da kamin because unang-una we don't have the capacity for the cyber security nga part. We rely on the experts from PNP or other divisions. Kaya mitay bigat nag-direkta akti ITC and our computer College of Computing and Information Sciences, mag-form kami sarili mi nga cybersecurity team. And we will hire experts from this field. Kahit yung mga national experts na, gasto sa mi. Papno no, once nga simrek kada kami, ma-lock-in ngayon si DJ Kwa. Kasi no, habang bumaybayag DJ Kwa, hami nga makita nga nasaya at nga urayan mi pa lang ti Cyber Security Division ti PNP. Medyo bumayag di ko. So tatan dakam nga mismo no kanti mang trace hopefully. And then we have new graduates para sa cyber security like
we'll be enhancing our firewalls. Nga digito'y message, handa nga makastrek, no, handa nga authenticated nga taga-MMSU. Because when you use an outside email, hindi accept ng system namin. Yan ang gusto ko. Kasi nga tatakit orisin, no, makita da nga email di website min, mabalinda nga sendan. Pero kung yung outsider yung mag-send at hindi authenticated na verified email from a verified agency or ano, handa nga paspas-reken no ka. Meaning, ma-minimize yung sinusinulatan ti ka. Pag-send ti messages kada kami. Kabayatan nakit ko na dagiti estudyante nga dati pa nagbuteng da iti kastoy apasama. Daw may nga teacher tayo, hindi na magmino DJ, anat ganap ko namin tatay sir. So DJ, taman bump threaten ko na sir. Oh, ano tinubray tayo? Kinonfirm mi pa lang sir na pamikiniti dagiti students mi met EJ LHS sir, tapos rumar imbaga nga rumar kami sir. So satisfied kami ti action ti school, aliso na kay bang inasistaran when no Aman sir, lalo di GG guard sir, agparwar da tayo sir. Iti agdamakit manarimaan ti investigasyon iti nailya na pulisya para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.